Minisitiri w'intebe wa Ukraine yavuze ko ibikorwa remezo bitanga ingufu z'umuriro byibasiwe n'ibitero bishya bya misile na drone by'Uburusiya. Denis Shimahil yavuze ko mu turere turindwi ku 10 twibasiwe ubu hari ibibazo by'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi ku buryo byagize ingaruka ku mijyi myinshi. Umukuru w'umujyi wa Kiev Vitali Klitschko mbere yaho yari yavuze ko abantu 4 kuri 5 mu batuye umurwa mukuru badafite amazi meza yo gukoresha. Umukuru w'akarere kahegereye yavuze ko ibintu bikomeye ariko ko babicungira hafi. Abakozi barimo kugerageza gusana ibyangijwe kandi abategetsi barimo gusaba abagifite umuriro gukoresha mukeya. Ibi bitero bishya bibaye nyuma y'iminsi 2 amato y'intambara y'Uburusiya ari mu nyanja y'umukara agabweho igitero. Hagati aho Ukraine iravuga ko amato atwara imizigo 12 yikoreye impeke yahagurutse mu byambu by'icyo gihugu muri gahunda y'amasezerano agamije gutuma Ukraine ibasha kohereza impeke zayo mu mahanga. Kuwa gatandatu Uburusiya bwivanye muri ayo masezerano. ONU na Turkiya byabayemo umuhuza nyuma y'igitero ku mato yabwo y'intambara ari mu nyanja y'umukara. Ni inkuru ya Dani Abehad umugezwaho na Ivete Kabatesi. Kuri ubu umuryango w'abibumbye ONU, Turkiya na Ukraine birakomeza gushyira mu bikorwa amasezerano ku binyampeke bimenyesha Uburusiya iby'ingendo z'ubwato ndetse n'ubugenzuzi. ONU ivuga ko nubwo Uburusiya bwahagaritse uruhare bwabwo mu gihe kitazwi, iyo ngo izakomeza ibiganiro kandi yiteguye gukorana nabwo itavuye ahiri ku bibazo bisaba ibyemezo byihuse. Ibi bisa n'imikorere ishaje ariko bisobanura ko ubwato buzongera gukoresha inzira yumvikanyweho ihuza ibyambu bitatu bya Ukraine n'amazi mpuzamahanga nyuma y'umunsi umwe ibyo byose byari byahagaze. Bumwe muri ubwo bwato bwikoreye ingano y'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku biribwa ishaka kohereza mu gice cy'ihembe cya Afrika nk'imfashanyo kubera uruzuba rwahibasiye. Igihugu cya Norvege cyasabye igisirikare cyacyo kuryamira amajanja kubera intambara yo muri Ukraine. Minisitiri w'intebe Jonas Gahr Støre yavuze ko nta bimenyetso bihari byerekana ko Uburusiya bushaka kwinjiza ibindi bihugu muri iyo ntambara, ariko ngo yatumye Norvege rushaho kuba yakwibasirwa igahura n'ibikorwa by'ubutasi n'icengeza amatwara. Yavuze ko iki kibazo cy'umutekano muke giteye inkeke cyane kurusha ibindi mu myaka 20 ishize. Umugaba w'ingabo za Norvege General Erik Kristoffersen yavuze ko amato mashya y'intambara agendera munsi y'inyanja yakorewe muri Amerika yo gukora irondo mu nyanja agiye gutangira gukoreshwa vuba kurusha ko byari biteganijwe. Norvege yohereje igisirikare cyayo kurinda amariba ya petrol ari mu nyanja n'ari ku butaka hashize ibyumweru 5 nyuma yaho umuyoboro utwara gaze witwa Nord Stream wangijwe nkana. Perezida mushya watowe muri Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yatangaje ko igihe kigeze ngo kugira ngo hagarure ubwumvikane hagati y'abatabona ibintu kimwe muri icyo gihugu. Yavuze ko nta Brazil ebyiri ziriho maze yiyemeza ko hagiye kuba perezida wa bose. Lula ugendera ku murongo w'imoso muri politiki yagarutse ku butegetsi nyuma y'imyaka 20 yatorewe bwa mbere kuyobora Brazil. Ntiyabashije kwiyamamaza mu matora ya muri 2018 kubera ko yari muri gereza ashinjwa ibyaha bya ruswa, ariko mu nyuma yaje kugirwa umwere. Umucamanza mpuzamahanga akaba n'umunyamategeko uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Jeffrey Robertson yahagarariye Lula muri ONU igihe yari masaba uburenganzira bwo kwiyamamaza mu matora y'uyu mwaka. Nimumwumve. I know him as a social democrat. I think that ndamuzi nk'umuntu akunda demokrasi iganisha ku banyagihugu. Nibaza ko ariko avyumva ari naco gituma yagiye mu munyororo hafi imyaka 2 kandi akabwira abantu biwe kutagumuka ahubwo ko borindira bakaraba ingene avayo. Yatinze ava muri iryo bohero haheze hafi imyaka 2 apfunzwe hadakurikijwe amategeko, acasubira gukomera kandi yarumvikana na Obama yamwita ko ari umunyepolitike rurangiranwa ku isi. Yarumvikana kandi na George Bush naho batahuriza ku kibazo ca Iraq. Kandi perezida wa Amerika Joe Biden yabaye wa mbere kumukeza. Nibaza ko azoba inguvu kubakunda demokrasi itumbereye ku banyagihugu ishoboka. Abategetsi muri Iran baravuga ko abantu 1000 bashinjwe ibyaha i Teherani bijyanye n'imyigaragambyo yamagana
leta imazeho ibyumweru birenga bitandatu ibiro ntaramakuru bigenzurwa igice na leta tasenim biravuga ko imanza zabo zizabera mu ruhame. Ibi bitangajwe mu gihe abanyeshuri bakomeje imyigaragambyo muri za kaminuza zinyuranye. Habaye kandi uyu munsi imihango yo gushyingura umuhungu w'imyaka 16 wiciwe ku cyumweru mu myigaragambyo yamagana leta mu mujyi wa Piranishahere. Uwo musore witwa Komar Daftader bivuga ko yishwe nyuma yaho inzego zishinzwe umutekano zirasiye ku bigaragambyaga. Impirimbanyi ziravuga ko abana batari munsi ya 34 kugeza ubu bamaze kwicwa kuva iki cyuka kibi cyatangira mu gihugu. Mu rubanza rwago rwa mbere urukiko mpanabyaha rudasanzwe rwashyiriweho Repubulika ya Centrafrica rwakatiye abantu 3 wo mutwe witwaje intwaro witwa Troisier ibihano byo gufungwa igihe kirekire rumaze kubahamya ibyaha byibasira inyokomuntu. Uru rukiko mpuzamahanga rwahamije Issa Salete Adoum huzwi cyane ku izina rya Bozize, Yayuba Usmane na Mahamat Tahir ibyaha byo kwica abaturage b'abasivile batari munsi ya 46 mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu mu mwaka wa 2019. Uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rudasanzwe rufite icyicaro Ibangi rukaba rugizwe n'abacamanza abanyamahanga nabo mu gihugu imbere. Rwashyizweho kugira ngo rukore iperereza kandi ruca imanza ku byaha bikomeye bihanwa n'amategeko mpuzamahanga byakozwe muri Repubulika ya Centrafrica kuva mu mwaka wa 2003. Akoze Jacques Nitegeka akora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Kenya aho Perezida William Ruto yongeye gushimangira intego ya guverinoma yo kurangiza ubwicanyi bukorwa bitanyuze mu bucamanza mu gihugu. Ibi bije nyuma y'iminsi mike aseshe umutwe w'igipolisi ushinjwa kuba inyuma y'ubwicanyi bwinshi n'ababuriwe irengero byazamutse mu gihugu mu myaka ya vuba ishize. Inkuru ya Richard Kago uri Nairobi muragizwaho na Florentine Kwizera. Perezida Ruto yasabye urwego rugenzura ibikorwa by'igipolisi integuro y'umugambi wo gusubiramwo gutunganya gushasha igipolisi no gukomeza gukingira umutekano ku banyagihugu. Ayo mabwiriza ari nyuma y'iminsi afashe ingingo yo gusambura urwego rudasanzwe rwari rutinyitse cyane nk'imwe mu ngingo zo kunagura igisata c'umutekano w'igihugu. Amakuru avuga ko iyo ngingo yaturutse ku cegeranyo cavuye mu matohoza kwiburirwa irengero ry'abantu 2 b'Abahindi n'umushoferi wabo w'umunyakenya hari mu kwezi kw'indwi uyu mwaka. Igipolisi ca Kenya caratunzwe agatoke mu ndwi iheze kubera iyicwa ry'umunyamakuru yaturuka muri Pakistan Ashrad Sharif, urupfu abapolisi bemeza yuko rwaturutse ku kwihenda bakamwitiranya. Ubwicanyi nka bene ubwo bwaratumye mbere haduka igihuhusi muri diplomasi aho amareta y'ibindi bihugu yasaba ubutungane ku bantu bavyo baba bishwe. Abantu babarirwa mu bihumbi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma bashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Kinshasa yamaze kwirukana ambasaderi w'u Rwanda irega Kigali gutera inkunga abo barwanyi. U Rwanda ruhakana ibi birego. Agace k'uburasirazuba bwa Kongo kamaze igihe karangwamo imirwano muri uku kwezi mu gihe M23 iri gusatira Goma. Ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro mu karere ziryamiye amajanja. M23 yubuye imirwano mu mwaka ushize nyuma yo gushinja guverinoma ya Kongo kunanirwa kubahiriza amasezerano yagezweho n'impande zombi agamije gushyira aba barwanyi mu gisirikare cya leta. Twashatse kumenya icyateye imyigaragambyo n'icyo igamije, mvugana na Faustin Nzangande umwe mu banyekongo wari muri iyo myigaragambyo. Imyigaragambyo yakozwe uyu munsi kwari ukwifatanya n'abanyarukuru bavuye mu misozi yabo bakaza bahungira Goma kuko imisozi yabo imaze iminsi 2-3 ifashwe n'umutwe wa M23. Twigaragambirije Goma kuko twegereye imipaka y'u Rwanda kuko umutwe wa M23 urimo uhabwa ingunga n'u Rwanda. Twashatse kwerekana u Rwanda kuko no mu mafoto amwe namwe twagaragazaga ni idarapo ry'u Rwanda turitwika kwereka abanyarwanda yuko tudakeneye umutwe wa M23 mu karere ka Rutsiro ndetse no mu mujyi wa Goma. Ariko wowe none ibimenyetso ufite cyangwa abo mwakoranye imyigaragambyo mufite nibihe byatumye mujya gukora icyo gikorwa cy'ubushotoranyi byo gutwika ibendera ry'u Rwanda?
ibimenyetso ni byinshi cyane, ni kuko inyeshyamba za M23 zikoresha indwaro nkuru kuko zizibona mu buryo ko zikorana n'u Rwanda, n'ingabo z'u Rwanda zigenzwa umunsi ku wundi zifatwa ku rugamba. Wewe urajya ku rugamba ibyo warabibonye ko u Rwanda rurabihakana ko ntabwo kuko na benshi bageze kuri Goma ari abasirikare bafashwe batangwa na ONU. Gusagarira ikindi gihugu ku mupaka wacyo mwigaragambya mutwika amabendera, ntabwo mubona ko ibyo ngibyo bishobora gufatwa nk'ubushotoranyi? Nta na rimwe twe twigeze dushotora u Rwanda rwo rwadushotoye mu nzira zitandukanye zifatanya na buriya mutwe. U Rwanda rurabihakana, ruvuga ko rudafatanye na M23 kandi nta sano rufitanye nayo. Rurabihakana ariko bigenda bigaragara umunsi ku wundi kuko ingabo zabo zigenda zifatwa. Ko muvuga ko mwamagana u Rwanda na M23 kandi M23 ivuga ko iharanira kurinda abanyekongo bavuga ikinyarwanda aho ngaho mu gihugu, wowe ko numva urimo uvuga ikinyarwanda kandi ukaba urimo kuyirwanya? Nta kibazo na kimwe nje ndega guverinoma ya Kongo ku nganje uvuga ikinyarwanda, n'abandi bose nta n'umwe wigeze urira ngo guverinoma ya Kongo afite ubungenge cyangwa afite ibibazo hejuru yo kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubwo natwe dutuye muri Kongo turavuga nta kibazo kuko mu ngabo turimo, mu butegetsi bwa Kongo, ubutegetsi bwa guverinoma ya Kongo harimo ba Sebishimbaro n'abandi bose. Mu byo ukora ujya uvugana na leta kugira ngo wumve icyo irimo gukora kugira ngo igarure umutekano aho ngaho mu karere? Mu byo dukora tuganira na leta tukababwira ibyo gukora nabo bakatubwira ibyo bakora. Bakababwira ko icyabananiye kugira ngo bagarure umutekano ari igiki? Ubundi batubwira ko na leta y'igihugu yamaze kubyerekana, uversema byerekanye yuko guverinoma usibye umutwe wa M23 wafashwe mu mugongo n'u Rwanda, naho ibindi byose yamaze kudeklara yuko igihugu kinjiye mu ntambara, urugamba rukaba hagati ya Kongo n'u Rwanda, tukamenya yuko u Rwanda rutanyuze mu nyeshyamba ariko rubikoze bugaragara n'amahanga yose. Faustin Nzangande, umwe mu banyekongo bari mu myigaragambyo yabereye i Goma. Hagati aho ishyaka PS Imberakuri, igice kiyoborwa na Bernard Ntaganda, kitaremerwa n'amategeko mu Rwanda, kiravuga ko imyitwarire ya leta y'u Rwanda ngo ishobora kuba intandaro y'intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa mbere, icyo gice cya PS Imberakuri kivuga ko ibivugwa na leta y'u Rwanda ko hari ingabo za FDLR ziri muri Kongo no kuba abavuga ikinyarwanda bahohoterwa ngo ari urwitwazo. Iryo shyaka risaba amahanga kotsa igitutu leta y'u Rwanda igahagarika inkunga kuri M23, bitagenda gutyo igafatirwa ibihano. Navuganye na Bernard Ntaganda, umuyobozi w'icyo gice cya PS Imberakuri, washyize umukono kuri iryo tangazo. Ntangira mubaza aho ashingira avuga ko ikibazo cya FDLR nuko abavuga ikinyarwanda bahohoterwa ari urwitwazo. Abayobozi banyuranye ba leta y'u Rwanda bagiye babwira abanyarwanda ko umutwe wa FDLR utakibaho, ko bawuciye umutwe ndetse ukaba rwose udafite ingufu zo gutera u Rwanda. Icya kibazo cy'abavuga ikinyarwanda baba muri Kongo tubona ari urwitwazo, kuko mbere y'uko u Rwanda rugirira abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba muri Kongo, ese rwabanje kugira impuhwe abanyarwanda bahohoterwa? Uko kwaba ari ukuvanga ibibazo, ni ibibazo bibiri bitandukanye. None muravuga ko hakwiye kuboneka umuti wihutirwa wo gukemura ikibazo cya Kongo, ariko ibyo muvuga ntaho bitandukaniye n'ibirimo iby'abayobozi batandukanye barimo umunyabanga mukuru wa Loni wamaze kuvugana na Perezida Kagame, intumwa ya Perezida wa Angola yabonanye na Perezida Tshisekedi, ndetse n'umuryango w'ibihugu bya Afurika, bose barahamagarira ibiganiro by'amahoro. Mwebwe icyo musaba gishya ni iki? Ibyo tuvuga rwose ni umuti ushobora gutanga igisubizo kirambye ku bibazo bibera mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibibazo bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umuti wa mbere tuvuga ni uko tuzi neza ko y'u Rwanda isaba leta ya Kongo kujyana ibiganiro n'umutwe wa M23. U Rwanda mbere y'uko rusaba ko leta ya Kongo ijyana ibiganiro na M23, ntibanze ijyane ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Icya kabiri ni uko dusaba ko leta y'u Rwanda igomba byanze bikunze kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ibyo rero yitwaza ko FDLR yaba iteza umutekano muke cyangwa se ifite umugambi
no guteza umutekano muke mu Rwanda ntabwo biha u Rwanda ubudahangarwa ndetse n'ububasha bwo gushakisha FDL kuko ibi bihabanye n'amategeko mpuzamahanga. Ikindi kandi biragaragara ko leta y'u Rwanda rwose ari gashoza ntambara muri aka karere. Dore nawe yajyanye ibibazo n'Uganda, ijyana ibibazo n'Uburundi, ijyana ibibazo na Tanzania, none uyu munsi ifitanye ibibazo by'igihugu cya Kongo. Rwose ikibazo kiri mu karere u Rwanda rugifitemo uruhare rukomeye hafi 85%. Ibyo murabivuga kubera ko murwanya guverinoma y'u Rwanda? Oya, kurwanya guverinoma y'u Rwanda ntabwo bivuga kutavuga ukuri. Ibyo tuvuga ukuri twambaye ubusa, kandi aho ibera biri nuko rwose isigaye inabikora ku mugaragaro. Nawe se iyo ubona leta ihaguruka igashyigikira ku mugaragaro umutwe urwanya ikindi igihugu, ibyo ngibyo leta yabihakana bwana Ntaganda? Oya, hari amatangazo amaze iminsi asohoka yerekana neza ko leta y'u Rwanda ishyigikiye umutwe wa M23, kandi koko biranagaragara. None se iyo habaye imishyikirano yabaye i Rwanda, imishyikirano yabaye i Nairobi, hari M23 mwabonye leta y'u Rwanda niyo yagiye ihagarariye M23. None mwitangazo, mu gusoza itangazo ryanyu muravuga ko muhamagarira amahanga gufatira ibihano u Rwanda nk'uko byagenze ku Burusiya. None ibyo Ntaganda ntabwo ari ukuvanga amasaka n'amasakaramentu, kuko ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya gitandukanye cyane n'ikibazo kibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo bitandukanye, cyane cyane ko ari Ukraine, ari Uburusiya, ari u Rwanda, ari na Kongo, byose ibihugu bigize umuryango wayo yasinye ku mategeko agenga umuryango w'abibumbye, cyane cyane ku gice kijyana no kudahungabanya umutekano w'isi ndetse n'umutekano wo mu karere ibihugu biherereyemo. Icyo dusaba rero nibatere indi ntambwe maze bafatire ibihano bikakaye leta y'u Rwanda nk'uko bafatiye igihugu cy'Uburusiya. Bernard Ntaganda, umuyobozi w'igice cya PS Imberakuri kitaremerwa mu mategeko. Twisegure kuri uwo murongo wari urimo amakaraza wa telefone utumvikana neza cyane. Twanagerageje rero kumva icyo leta y'u Rwanda ivuga ku byavuzwe n'abakoze imyigaragambyo i Goma ndetse na PS Imberakuri, ariko ntibyadushobokeye. Na leta ya Kongo ntabwo turashobora kuvugana nayo kuri iki kibazo. Mu Rwanda, urugereko rwehereye rw'urukiko rukuru rukorera mu mujyi wa Nyanza rwasubitse urubanza rwa Jean Twagiramungu nyuma yo kwemeza ko arwaye kandi ko agomba kubanza kwivuza. Bwana Twagiramungu yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Ubudage muri 2017 kugira ngo aburanishwe ku byaha bya jenoside ubushinjacyaha buvuga ko yakoreye mu cyahoze ari Perefegitura ya Gikongoro. Ibyaha we ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Byari byitezwe ko urubanza rupfundikirwa ndetse ubushinjacyaha bugasabira ibihano Jean Twagiramungu wageze mu rukiko akererewe ku mpamvu zasobanuwe ko gereza ya Mpanga afungiyemo yatinze kumuzana mu rukiko ku gushidikanya niba yagombaga kuburana uyu munsi. Kuri gahunda y'uyu munsi nk'uko byatangajwe na perezida w'urukiko, buri ruhande mu ziburana rwagombaga kugira icyo ruvuga ku byo rwabonye ubwo urukiko, ubushinjacyaha n'ubwunganizi bwa Twagiramungu bajyaga havugwa ko hakorewe ibyaha, kugira ngo uko bahabonye babihuze n'ubuhamya bushinja cyangwa bushinjura bwatanzwe muri uru rubanza. Urwo rugendo rwabaye ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9. Jean Twagiramungu yavuze ko uretse no kuba arwaye ku buryo atashobora gukomeza urubanza rwe uyu munsi, ahubwo ko ataranabona imyanzuro y'ibyo bikorwa byo gusura ahavugwa ko yakoreye ibyaha, ngo ni imyanzuro yagombaga gushyikirizwa na gereza afungiyemo ariko akaba ntayarabona. Mu rubanza mu mizi, abatangabuhamya bamwe bashinje Jean Twagiramungu ko bamubonye mu bitero byagabwe kandi bikicirwamo abatutsi ahantu hatandukanye mu cyahoze ari Perefegitura ya Gikongoro. Hamwe muri aho ni kuri Kiliziya Gatolika ya Cyanika. Bavuga ko Jean Twagiramungu wari umwarimu mu mashuri abanza, yari umwe mu bavugaga rikijyana bashishikariza abaturage kwica abatutsi. Ni mu gihe abandi batangabuhamya
bavuze ko batigeze bamubona mu bitero byo kwica abatutsi muri 1994. Urukiko rushingiye ku byavuzwe na Jean Twagiramungu rwemeje ko urubanza rusubikwa akabanza kwivuza. Rushyirwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12, aho rwavuze ko impande ziburana zizagaruka ku myanzuro isoza iburanisha. Ubushinjacyaha bugasaba ibihano, ubwunganizi n'uregwa bakagira icyo babivugaho, urubanza rugapfundikirwa.